long tol nun ji ini le joy ke ne tum pini ro so phan jaman ene nu bha ke mun pu bata tapping ko de tum adom da tiwa kali mara tum aka jong ni pachun chadat mane phanang porise erang jani ne ruling government no independent no jem tondara election thod na pari jem sontera ke hai telang alak non na ba ari ni phanang pung ni tani ni rong ko ki para ni ale ini le kan kali ni re mesi thud phecha amar singh so nali tum men same match ene tum ha ke lila ke balong bos long thana tu ram ra bi phe Hente amen bet. Betul. Jem sontera ke hai. Pini jaga bangke kaci putot. Kopene ke tu sorsa. Ninjo nangre. Asai phale ke bangali terang sangho. Ethe jara sayang deng dame kapicun ji puita apornang ko. Kadam apang sikar benglong nu chena ka singhon pen kelang ver aradon da pen nilihin pen kadam nu chipa jeglo kadam nilimeter version pro ani bang tamani tukar benglong nu chena pen project le kenang sora betana ke van pr sam thasi pini le thota mena to fan akenang sora betana ke van pg fan sini le acha beglo lage kona lama pon tela dak lakhain kora tok Duarbagori constituency lo sini deglo ladak Deithor habare long kar benglong mas council long education yam research tok ba hem thik ko long masili nili deglo ladak pini kar benglong mas council pen public interaction program lo soja make along lo tabela tu pono langsung thosi pini la dak Duarbagori yang kang tabela dak pini pe do pono al tum ke pe do pono long ko PPC public interaction program mate public penchi ke chithan ro arat me ke chithan ro arat tum tabela dak ke chithan dun ke chithan dun ma la ben pata me la dak kalbengo to council ben me ko PPL am chak ko PPL am jaisi jai ponji ma la cloud dak pen kachini ji phan kalbeng rong ara tong phan ke pachini ji phan si kalbeng long no china ben me khubri niklo le ben par me la dak pini pulo tan te la dak kalbeng long oton mas council ben serban so aja me arrange lo la pela te si thik pono la dak song si pu pin la pen horom si pu pin la ben par me la dak parti la mangve la dak kalbeng long oton mas council ben serban so aja me en pono pusiri tu non berta julong teng pela ale tum non do pon lo mai asenai tum kalbeng long rat tebe ai tum nang lang jun ang ton pen la dak lang tu bpc ching ke chhan ponji ma ai tum nang lang tu nang ton pen adak public tu pen la pen part me kar beng tum mas council tu pen rong rat me pi ching ke chhan ponji ma ang ton pen no la pen part me tum dak chitong rat tum me la bang so jai me ke deng pen kwana ke mi ma la pen kwan ngiram la tame lam thi sin ke ching ke chhan ponji phan phan peklang pon po la sin ai tum ang ton pen nang lang tu ni tum aluan humri dang po ai tum nang lang tu ni Asyik la bang so public interaction program nang kibi pen la dagara tum kwan ngorong ma islam thi sin dak chitong adum do la bang so pender hemalo bang ke just ni non madu dame pola da kaja pong to masini lam thi sin ya jupon pon itmal lang Senona bang ke ladak public tum masini la jupon pon nale tum pini la bang so jai me ke deng pon pen kwan ngarong lang ngarong olo ni tum let ke tong diligelan kacil itu nabi ha nai meeting lo ngoi ni ke lang si bang shot pa mami akaprek no bhanga ju thura Senona bang ke ni adu kaprek phana ju ji apang sini tum kar benglong nu chene pen kadam mang chepa je ronal to phan pini nai to phan kar ju thukang tu mang ge lai khalo pini ladak public interaction program BJP tum bang ke pa do pana jai me ke puthak nale tum ahin pen ke me o ang thek la pusong ke thek dam lo Kardong Nilimen Mohendro Lekte Duarbagori Mondol Secretary Lahelo pini CM Interaction Program along La so program ke bi bang ke misen lo athe ladak Duarbagori angkang lo development ke claim clear lang adiman tame nilitum la sorni interaction program hosi nilitum la sorni si cepak lang on po la pen ane tuar ke claim clear ki dolang la pen nane lang ke le dolang as tame la sorni si nilitum chethan chi mumun po pan ka jukut kantu mangalalo pini ladak BJP party tum det ma matangte akaprek party tum tame ladak nangdun long na posom ladak pini interaction program ke lage ini ke party meeting kali lagi lake government ben ke thik karbingo autonomous council ben sila bangso program thik lo la sia kaprek tum ta nangdun a party kaprek tum ta nangdun la pen pilo a kaprek asong atum ke ja tum stame la dak nangdun
ante nai tumpen pini dadak labang so mai long pen tumpen ali pulo lang lele towar lele lakado kabet than lo telang tumpen claim labji puning ge che ning thelo Karbiang lo Autonomous Council CM lapena dak Duarbagori EM sa Richard tok bialangli ning thelo non kedam tangan stame penangan claim lo la si non la kili le langan stame alangli pensi kaddo ka we claim ponpo la pen alangli ke claim kle dang ke pachun chilang do stame alangli non ke bang yilangan pen ke pachun ponpo posining thelo pini labang so amai long kon bak che tong ji ar mo phai ene ladak pini amelong ladak ke che tong ke ene 6-7,000 la so lomban doi amuni da ba muni bang doji ante la bang so la ana muni ke bang ke dam puthak ke gari nang ji motor nang ji tante la kaddo ka betam na tum hin pam BJP party ne pa ke choice la ke dam ke bang hin bang ke council pensi pilo council mane council program basi council asor si la kaddo ka ke dam ke bang along tin pansta me bas pilo ke bag black gari la sonsi pilo la pen ke chogi jun stame pini la 6-7,000 moneda na phan kya lang le tum council pensi la ke chogi jun stame pipon det lo ante la basana mission a program rather than penching ki che thanpon ajai mek ke deng pon puthak enke ladak Duarbagori ang kang sisteme kapra song tuma hin betabe apa tuma phanda me nali hin pen ko pini ke pachini nili pachini dam ge kaprek song la pena kaprek party tum stame la dana chi tong dolo policy alang li tum aning ke hang la pena alang li tum ene kadok be an stame alang li tum stame chi thanun po la pen chi bumun po bosini dili ning thelo pini interaction program along athela dakke kadok be tame aja kong dolo la ke political la meeting ga li posi kadok be a party la pena song kaprek teman stame alang li tum akinang akimangan stame pini la interaction program along chitan nun long lo chimum dun long lo ante konen dipang ka jogan tumang kela dak Duarbagori ang kang along rada so tum phan rong rada tum phan nangli hin pen ke thanak pachini la Duarbagori rada phan nilihin pen ka pachini ke la hello non ke dam tangan stame development bang penangan claim lo kasi non ke bang gilangan stame rong atok ano lapen ali pudulian sitame alang li Duarbagori EM sa Richard tok bi lapen Karbiang lo Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang alang li dalam pidundo kare la puta pransi bang ali tum rong pli pratap sinar basa phangcho lapen lamang rohang sadira lapen long kitiro lapen lang tu rong phat lahela gitu panikan sinikan thom ya brang apu semakan ang biwalo amala pena pima kompektor ba labang so prusi pontulan lo la sinon pima ngen ikan ke thom ni dolo labang so karen man ka bedalo la sinon pin Karbiang long Dr. Turamong hapen pin Karbiang long atuni wilo labang so karen ini along unbudang te nang piesom te la theni tumhawarte nikan pipo brang sudaran pilo non ka don pin ame pin saksun lo pinpur lo pilo bodi the main beneficiaries non laso Karbiang long le pengas Karbiang long karen gini li ana dim apan karen ka pili ji apan nitum dilhi pen tangka johang si itiko satangka nang sensonel la pen ke akanta kontraktor phan PL hotayel lasi na tum local embassy pen na tum chingwaira amen ko sorong si karen kilile ma Duarbagori ang kangalong number 1 Nomor 2 ke kumama MC karenan ta kilong lema wala ta beneficiaries amen nang itong pinundan ng ahem lasi akejo ipan si karenan ng himpi po lapen akejo si wala kilong le ahem tame karen himpi po lapen ke transformer pen cenglok lapen ke la pus pen cenglok ahem ke pihing kapilihan ta akejo ipan si loik po Tapi ada tu Duarbang, Duarbang ini tu mata pembangun, jeklam koncepan si pining market, engineer tu man time and again sabatai itu cingwai lo, tapi cunci pan tuar hina major, masih tuar tapi cunci pan sini tentang berikut benda. terus. Mara si konterang arong, la family Malaysia PSP. Sir, nini etiwet sinali pangkar juga tu lagi Sikh schedule special tela buta. Athwa nung result dikia det pen pinian ke ningkam hini plan kai kai lo
kami garbiang lo malah bang menanda advertisement kiki amili tum thek pon lelang la penili tum ke asam tet mate ala sitera tum long le chojo punji pasami nili tum ke applicable kali la se la nang le jong se kama tha son kono pura dal te ko an ke der mate ko an ke propensi la garbiang lo tum phatang le advertisement paklang pi ponji mala nali pha nanti milo sar nang than ik dar tha lan helo garbiang long high secondary lapen high school lapen ke ME school LP school UP pen LP lapang pen total teachers ki pinangi ke harunar ke so 800 plus itu dan vacancy dolang no ki pinangi lasi Assam government si state central government dan bang protangka ege state government si hois bangji la salary ke inke na tum teacher sa accounts along si bangji la si special tet la NCT ya guideline teng ben special tet le tum Garbino autonomous council pen hangpon no nikari dia prang la ke tet ke sia subject mane ke LLB pass lo Sitahala LLB pass lo pulen leke advocate jas longek nangji mate leke ye high court supreme court advocate pugali mane ke engineer मान लो BE pa मान लो bachelor of engineer sitala ke ye ala engineer claim ye apani si applicate ala na banke ala banke la kai pai lu je pan ala banke applicable Sedalang service long ek neng di pali, bapi ek neng pali. Nasi right to education ek long parliament long pasal pe na pike teachers lang di pulang te lagi tet compulsory. Lecturer lang di pulang net pen slate to ek neng di. Lasi la vacancy ke to an yang tum proses lo state government pe ek to man clearance tang tipo project pe council pe yang tum no pia lo, lapen review meeting apa lo, lane tum ceklo yang doniang lo. Laso clearance na lo pulang dele to Garbino autonomous council pensi advertisement people Garbino autonomous council pensi date tame appointment tame conduct pro laso bhi bange na to mandak local special date kyo na to mansi iglo so to mansi ki people je bansi ne tum bori pon mondo community enle go ite ne tum pini ro so phangwa ini memang membuat tapping call itu mah benda tiba kami mana tuh aku kau ngepacun cedat mana panang boleh orang jani ini ruling government no independent no jam sondara election thurdu na pori jam sondara ke hai talang ala nona ba ini panang pun itu ni rom kau kepala ni ini lekan kali ni dia mesti terjadi. Orang sing so nanti tu mensemes. Ini tu hati lila di balong. Bos balong thana tu orang apa di pet, hentai amen pet. Betul. Jam sondara ke hai. Pini jaga bangke kaci putot. Kopene ke tu sorsa. Asai phale ke banggali terang sangho. Ethe jara sayang deng dame kapicunji puita apolang kok nilihan thalak asam movement claim lo asu atau movement claim lo pinihan nigan thongke pa suselo nigan pike pa suselo nonanda kicunji to pigla nonda asam ekor laso asam ekor hot halaso hot agreement का कुड़ी था Garbino autonomous council तुम हलासो हॉल के एजेंसी पेन कास्पा में महंग थे खेला UPDS लापेन सॉन्ग शो को तुम हिले के और सॉन्ग तुम महंग थे खेला सिल पेन इंगटोन ते पिन पेन CM interaction mate CM ahin pen rat pen kaching ki ka chathan lam ka chepe choy pen ko sonsi sayang deng an ka pichun jima
pulaso patir pi ponse Karbiang Autonomous Council officers ke doan secretary ke doan lapet MP MLA EM MC ke doan se pini bangke publicly se interaction lo publicly si chiki jethan lo asi bang bom pendak pini Duarbagori Constitiency ang kangalong alang tum rara tum akisung alama putak pin pura lo penceng lok alang litum ame thang jongjung akisung alam dame ame thang alam ben dame alang tum cepeklang lo lasi lahayang ton alama putak ni tum ta Karbiang Autonomous Council pen ke klempon je phan ni tum ka bor ipon je phan ni tum ta sayang deng chi thik lo lasi pini dak Duarbagori Constitiency along ke toar penceng lo karenda ke lelia dim dolak la penang partame dak field development waiting shed open stage community hall hospital ambulance lai gutiang angton asang deng kapicun je pansi ni tum bori pon popusi rarapan pacini lo Lakini radet pe nang ilo na chini ngidin lam pot tali. lake cice April la ceklo malam ke ni tum dak wang pen anu jok sompo la pen ke April pen ke kampang ceng pon po Sir, itilang. Ini tumlah MLA scheme peng pina angkan chen bertami MP personal scheme peng etang non helang ningkan sita belang la se klemon po ko ke kleman ta klemra pet MLA MP council ang ton si klemra pet kali non klempon po ate dak ai sibet scheme lan tum la si this is called team Karbiang no